Rekao si. Rekao si, otići ću iz svojih očiju ću izvaditi sjeme tvog lika i zasaditi ga u tvrdu zemlju zaborava. Sjaj iz jena lako će izmigoljiti kao riba iz dlanova. Stajala sam kao granato stablo, napušteno od ptica i njihovih gnijezda. Privikavam se kao zemlja na mrtva tijela, na tvoje bezglave riječi. Pa, knjiga je sve. Ona je u istom trenu i neki prijatelj i sugovornik i neki medij, ali ono što je najvažnije meni kod knjiga jeste da me uče toj nekoj kulturi dijaloga, da budem dobar sagovornik. Odnosno, uče me da naučim slušati. U suštini, danas svjedočimo kako u razgovorima, da li sa nekim bliskim ili ljudima koje ne poznajemo, nekako isto kao da želimo što prije da druga strana završi nešto što izlaže, kako bismo mi se nadovezali na to. A upravo su knjige onaj medij koji nas nekako i omekšava i pomaže nam da sagledamo stvari iz drugog ugla i da nas doista zainteresuje što druga strana ima reći i da nije nam jedini cilj da mi iznesemo neko svoje mišljenje. Što se tiče knjiga, svaka knjiga koju sam pročitala je definitivno utjecala na mene na neki način. One koje su mi možda najdraže knjige jesu Uskrsnuće od Lava Nikolajevića Tolstoja i znam da sam se toj knjizi vraćala dugo godina i sad joj se vraćam jer je napravila neku prekretnicu u mom životu. I mogla bi reći da su to neki, iako nisam žanrovski ograničena, mogla bi reći da više težim nekim klasicima, na primjer toj knjizi koja je stvarno baš u onim trenucima kad sam tražila odgovore na mnoga pitanja, upravo me je taj Nehljudovi njegove borbe su mi dale mnoge odgovore. Što se tiče ostalih knjiga koje je preporučila, ja mislim da su to sve knjige Derviša Sušića, jer nekako, evo i Pobune i Nevakat, njih bih izdvojila, nekako te knjige su, on je nekako detektirao bosanski mentalitet. On je baš kao da je bio vidovit i odgovaralo je o nekim povijesnim događajima, a isto tako odgovara, nažalost, ovom vremenu u kojem mi sad živimo. Tako da on je sebe svrstao nigdje, bio je u sredini, bio je svoj, nije bio ni lijevo ni desno i možda je on zbog toga jedan od po meni najvećih pisaca Bosne i Hercegovine i regiona. A što se tiče ljubavi prema knjizi, ja mislim da sam nju naslijedila nekako od svoje starije sestre. Ona kad je donosila knjige iz biblioteke, ja sam uvijek jedva čekala, ne znam, da pročitam nešto što ona ostavi, što završi. Sjećam se da je jednom donijela onako 7 tomova Marije Juriće Zagorke, Gričke vještice. Onda kad je ona pročitala Kontesu Neru, ja sam uzela da pročitam i onda tako sve do zadnjeg toma. Tako da, dosta knjiga koje su na mene utjecale, ali eto, kažem, nisam žanrovski ograničena, čitam dosta toga, ali knjiga mora da ima nešto, isto kao i film. Mora da ima barem nešto, ne mora biti ni uzbudljiva previše ni ništa, ali nešto mora biti da me privuče, jer inače meni nije teško da ostavim u pola filma, da prestanem gledati, da pola knjige prestanem čitati, tako. Čitanje mi je, u stvari pisanje mi je poziv. To je isto kao da imate neki poziv koji ne možete odbiti. Jednostavno da se nakupi previše toga svega u vama i onda jednostavno morate da prenesete na papir. A što se tiče čitanja, mislim da ono dosta onako plemenitije i uzvišenije od pisanja, jer u pisanju znam u svakakvim izdanjima, znam sebi ne prepoznat, a kada čitam nekako se plemenjujem i nekako sebi djelujem gospodstvenije. Tako da definitivno kada bih morala birati, ali mislim da je to čitanje, ali znam da je onako neodvojivo je. Što više čitam,
više toga oblikuje, ne znam, čitala sam prije svašta nešto i onda i pisala sam isto tako svašta nešto i kako sam počela sebi nekako da određujem više šta ću čitati i malo sam postala kritičnija i prema svom pisanju i svojoj poeziji i 100 puta se vratim svojim pjesmama, prečišćavam ih i kažem hvala Bogu, no samo da izađe više i ova moja knjiga, jer svaki put ja se njoj vraćam, ja bi stalno nešto izmjenjivala, stalno bih onako mijenjala nešto i kažem da će to biti jedan veliki teret da će spasti kada konačno se otisne od mene. Baš što se tiče tog pitanja, u prvom pitanju sam dala djelimično odgovor. Znači nisam toliko onako žanrovski da nešto preferiram toliko nešto. Može mi se dopasti iz bilo kojeg žanra i muzike i filma i knjige, ali dosta više čitam poeziju. Dosta više čitam poeziju nego što čitam prozu. A kad čitam prozu onda baš biram i pretežno su to neki klasici ili nešto uglavnom ne znam, poezija je nešto kao najprirodniji oblik književnosti po meni i ona mi neodvojiva od svakodnevnog života. Znači svakodnevno čitam barem 2 knjige poezije istovremeno. Ja bih rekla nijedno, ali kad bih morala birati od te 3 opcije, mislim da je to neko psihoterapeutsko oslobađanje. Ali evo iskreno, meni je prva knjiga u pripremi, ja nemam svoje čitaoce. Tako da i kad pišem, ja nikad ne razmišljam o tome što će neko drugi reći. Nikad mi nije na umu što će neko drugi da kaže o tome. Možda sutra kada bude, na primjer, neke kritike ili nešto, ali uvijek kad pišem to nekako isto intimni neki čin. Tako da inače u životu ne razmišljam puno o tome što će ljudi reći, tako da i u pisanju imam isti pristup zaista. Ali eto, ako bih birala te 3 opcije, mislim da bi to bilo neko psihoterapeutsko oslobađanje, neka terapija. Moje posljednje djelo, ujedno i moje prvo djelo, Zrcalo od mijedi, ono u stvari nije imao neki poseban stvaralački proces. To pisanje tih pjesama je trajalo nekoliko godina, onako bilo je spontano, tipa najviše ih je nastalo u Hercegovini, u Ljubuškom i u Stocu. Ili kad negdje nešto čekam, u Bosni se uvijek čeka, tako kada čekam nešto napišem neku crticu u notes ili na mobitel i onda poslije razradim pjesmu. Ali mnogo više je procesa i mnogo više je bilo posla u doradi pjesama. Znači, samo nekoliko pjesama je ostalo netaknuto, bilo je u onoj svojoj prvobitnoj formi, a mnogim drugim sam se vraćala i stalno sam im nešto izmjenjivala. Ali eto, kada sam konačno kao bilo zadovoljna na neki način tim rukopisom, tom zbirkom, onda sam je poslala na ovogodišnji natječaj Fondacije za izdavaštvo i eto, uspjela sam da ja izborim neko mjesto, tako da će imati uskoro rukopis objavljen. Ali nije imalo ništa senzacionalno, nije ništa sada da sam sjela rekla ja ću sada pisati nešto, već čisto sam odabrala pjesme koje mislim da bi moglo da budu zastupljene u prvom rukopisu i to je bilo to. Inače, ništa ne radim pro forme u životu, tako da mislim što mogu da izbjegavam, da nije sve nekako ograničeno na tu formu. Isto tako kad pišem poeziju, stvarno ne obraćam puno pažnje na to u kojoj će formi biti. Važno mi je ona sadržana da ja to prenesem na način na koji sam ja zamislila. Iako znam da se to dosta izmijeni, nikada ne može da bude baš onako dovoljno dobro kao što je u nama, ali nisam sad ograničena formom, imam čak tu nekih soneta, imam, ne znam, u nekoj slobodnoj formi poezije, svašta nešto, ali nisam rekla sad, evo, uzet ću to poetičko načelo, to mi je važno da preovladava. Nekako sam se ogradila od te forme i više sam za slobodu izričaja. Arheologija tijela. Svaku večer vadim svoje oči i spuštam ih na lipove žile da same, bezusno
isisaju mliječne putove i izazovu strah kod onih zjenica što će pod njim iznenadno da se rašire iza dalekih teleskopskih ogledala. U kratere svoga lica uvlačim tanke prste i duboko kopam po sebi. Strahujući od neprijatelja, svi moji drevni očevi sklanjaju se uz neokrećene zidine moje unutarnjosti. Da ih ohrabrim, stavljam glavu u krošnju i puštam da bura propuše sve moje i njihove slabosti. Jednom će se već bezdušnici umoriti u ljubavi i mržnji prema nama. Na obali Bregave, ti i ja stojimo razdvojeni na sred ovog lakomog i bešćutnog svijeta. Naši su pogledi mostovi kojima se po 1000 puta poljubimo, a voda koja teče među nama buljuci su naše nerođene djece koje u pogledima svojim i u stihovima začinjasmo. Abortus cvijeta. U oktobru na utočišnom jugu dozrijevaju šipci. Ljeto si poželjela da se dive cvatu u kovitlavim plamenima tvoje kose. Jedan cvijet postao je nikad dozreli plod. Otrgnut kao čedo od materice, usahnuo je na vrelom hercegovačkom kamenu. Privid. Rado izlazim noću, jer tako silno volim zvijezde koje izbiju iz guljenih nebesnih koža. Kao žižak upali se nemoć u meni kad pokušam dosegnuti što se nalazi iza brisanog prostora moga uma. Dok se klanjam mirnosti večeri, oči vasione zure u moju zamišljenu dušu. Zbog čega me vladar svih tihosti podvrgnuo lobotomiji na ovim poljima svakojakog besmisla. Trešnja. Skrivam se u tebe kao koštica u prezrelu trešnju. Plovim u tvojim mirisavim sokovima, strepeći od pohlepnog kljuna ptice koji će nas razdvojiti. I neću odgovoriti na tvoje pitanje, zar je i voće osuđeno na samoću. U tvom vrtu. Ti možda i ne slutiš dok brda spavaju pod zvijezdama, da ja šetam tvojim modrim vrtom, tragajući za davnom blizinom. Gledam u prozore neosvjetljene, i za njih su tvoje oči u svome drijemežu. Iziđi iz svoje muške jazbine, pa da poput bilja polegnemo tlima i ne govorimo ništa. Izranjavaj zrak koštricama svojih očnjaka i prstiju, pa neka do zore iz ove krvi sa usana nanovo poniknu moja i tvoja samoća. Reći ću Uskrsnuće od Tolstoja, ja vjerujem da su to svi pročitali. Ali dobro, dosta ljudi kaže da baš one knjige koje su trebali da pročitaju da ih nisu pročitali. Kao govore, pročitali su klasike, ali nisu. Tako da ja bih preporučila Uskrsnuće od Lava Nikolajevića Tolstoja, jer zaista to je fenomenalna knjiga. Ne znam, sviđam se baš sve one preslikavanje onih njegovih borbi sa svim tim ljudima sa kojima je, sa ostalim likovima u romanu, Nehljudovu stvar je vodio sam sa sobom, što i sam kraj knjige pokazuje. Tako da ta knjiga je meni dosta pomogla u životu. Mislim, to mi je broj 1. Mada ima dosta knjiga, ovako ne mogu se sjetiti sve što bih mogla preporučiti od poezije i od proze, ali to mi je broj 1.